Reka nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza aho muri hose, mbaha ikaze hano kuri Zoom TV. Nimba wowe ari ubwa mbere rero uhageze, ibuka gukanda subscribe hanyuma ubundi ubane nanjye muri iyi video kugeza irangiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira none kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho turi buganire ku kuba perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasabye ko hasubukurwa ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23 cyangwa se mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23. Macron rero yabitangaje ku wa kane tariki ya 16 Mutarama, ubwo we na mugenzi we Joao Lourenço wa Angola wari basuye Ubufaransa baganiraga n'abanyamakuru. Uyu perezida Lourenço mbibutsa yuko nyine ari umuhuza mu bibazo bya politiki biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriye i Paris rwaje nyuma y'ukwezi kumwe inama yagombaga guhurizamo Perezida Kagame na Perezida Antoine Tshisekedi isubitswe ku munota wa nyuma ku mpamvu u Rwanda rwavuze ko zatewe na Kinshasa cyangwa se zatewe na Kongo yisubiriye ku munota wa nyuma ku cyemezo cyayo cyo kujya mu mishyikirano na M23. Kuri ubu imirwano ikomeye iri kujya imbere hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara y'Amajyaruguru. Uyu perezida rero wa Kongo yagaragaje ko hakenewe ibiganiro byo mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'uriya mutwe, aho yagize ati ibyihutirwa mu karere k'ibiyaga bigari bigomba kujyana n'ibiganiro ndetse no gushaka amahoro arambye hanubahwa ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turasaba isubukurwa ry'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru. Macron rero kandi yasabye impande zihanganye mu mirwano gutanga agahenge. Perezida Joao Lourenço, perezida wa Angola, yavuze ko igihugu cye gikomeje gukora inshingano zacyo nk'umuhuza mu rwego rwo kugerageza gushyira iherezo ku makimbirane amaze igihe hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ni mu gihe rero perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri uyu wa gatandatu, ubwo yari ari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye i Kinshasa, yavuze ko kuba RDC cyangwa se kuba Kongo yajya mu mishyikirano n'umutwe wa M23 yita umutwe w'iterabwoba byaba ari ukurenga umurongo utukura. Yavuze ko igihugu cye kidashobora gukoreshwa n'igitutu cy'ibihugu by'amahanga bikomeje gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro na M23 ngo abe yakwemera kujya mu mishyikirano n'uriya mutwe, aho yagize ati munyemerere ntanga umucyo w'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abantu bo hanze bagerageza gutanga amabwiriza anyuranyije n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzigera dutezuka ku gushimangira aho duhagaze. Kuganira n'umutwe w'iterabwoba nka M23 ni umurongo utukura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashobora kuba yarenga. Tshisekedi kandi rero yagaragaje ko kuba igihugu cye cyajya mu mishyikirano n'uriya mutwe byaba ari igitutsi ku bagizweho ingaruka n'intambara y'uriya mutwe. Tshisekedi yongeye kurahira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazajya mu mishyikirano na M23 mu gihe igihugu cyangwa se ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biheruka gusaba RDC kujya mu biganiro n'uriya mutwe nabyo nk'inzira yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma nanone guverinoma y'u Rwanda nayo yahise igaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niramuka itagiye mu mishyikirano n'umutwe wa M23 nayo itazarenga umurongo utukura wo kuba yakongera kwitabira ibiganiro bya Rwanda. Ibi ngibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa gatandatu. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda aho yasubizaga Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje nyine iriya nkuru maze
kubabwira ko kuba igihugu cye cyajya mu biganiro na M23 ari umurongo utukura kidashobora kuba cyarenga. Tshisekedi aho nyine yari arimo ageza ijambo ku badiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye i Kinshasa, akagira ati munyemerere nanga umucyo w'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abantu bo hanze bagerageza gutanga amabwiriza anyuranyije n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo tuzigera dutezuka gushimangira aho duhagaze. Kuganira n'umutwe w'iterabwoba nka M23 ni umurongo utukura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashobora kuba yarenga. Minisitiri rero Olivier Nduhungirehe asubiza ku byatangajwe na Tshisekedi yavuze ko u Rwanda narwo rudashobora kurenga umurongo utukura wo gusubira mu biganiro bya Rwanda mu gihe Kinshasa yaba itagiye mu mishyikirano na M23. Nawe yagize ati rero ibiganiro bya Rwanda ntibishobora gusukurwa na rimwe cyangwa ngo bitange umusaruro nta muhate uhamye wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo kujya mu mishyikirano na AFC cyangwa se M23. Ibi kandi bigize umurongo utukura w'u Rwanda. Kigali rero na Kinshasa cyangwa se u Rwanda na Kinshasa bikomeje guterana amagambo mu gihe Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe aheruka nyine gusaba ko habaho ibiganiro nk'uko natangiye mbikubwira byo mu rwego rwo hejuru, mu rwego rwo gukemura ikibazo cya M23. Reka rero ncumbikira aha ngaha naho mu kiganiro cy'ubutaha.